Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey biromet. Ez îro wisa dixwazim balê bikişînim ser exlaqê Qur'anê. Ki Müslüman kesê ku dibe ez Müslümanim çiqwa ji exlaqê Qur'anê dûr e, nabera me û Qur'anê çiqwa ji hev hatî dûrxistin an jî em çiqwa ji navaroka Qur'anê dûr in. Gava tu li kar û kiryarên Müslümanan mêze dike tu اخلاقی مسلمان و اخلاق رحمانی اخلاق خود تعالی لایق مدیدی دو قرآن دا خود بعض دکه علاقه مبهب تونه ام بس بتون جناورو کا قرآن تو دورن تری ناوی من مسلمانه انسان تو بالا خود ده انسان سروک به سرور به شاه به پاشا به آقا به میر به وزیر به گندی به کی ده کفاویه دما تو بالا خود ده انسانا گلکی قره بفخر بکیبر پوزبلن پارسو مزن هر وکی اف دنیا گج ایوان به هزاوان به قوت دوان به پر قرتی و فخر و کبری لسر وان کسی کو دبن دست وان ده لوان قرتی و فخر دکه پر وان جخوا پچوکتر دوینه و بچاوه که پچوک بی وامزه دکه استزاب وان دکه و حنکی خواب وان دکه جبر ویا تو بالا خود ده مرو گوا لبان کار و کری مسلمانا مزه دکه و مرو اخلاق قرآن مزه دکه مرو نفرت دکه مرو جی مسلمانتیا خواه جی انسانیت خواه نفرت دکه که چوکاز ام انسانی بکرن چوکاز ام انسانی بریز و بحرمتن ام چوکا جی کتیبا خود تار دورن هر انسانه که باسا کنجو باشا خواه دکه از یه باشم هری باش ازم جو مر باشتر کس تو نه هر وسه ام بحث حریت دکه بحث آزادی دکن حریت و آزادیه کو ایرو خل باز دکه آ تک طرفه آ طرف ظالم ای زوردار ای طاغوت ای مشرک ای بالا خوابتن عدالت رب العالمین و بالا خوابتن عدالت مخلوق کو دوی ام عبد خودینه فرق وان شخوز مزن هیه دگل کو رب العالمین اف عرض و آسمان چکری ام چکری تمام ملک و سلطنت و چرخ فلک ایویه بیوی پلک اجداری ناکه و عزیزی ده ملک خدا ام بویژن جبار ده ملک خدا هر تشتی دکاره بکن مسیطر جی دیسا گاد دل دیا ام بوی دیالوغا و شیطان میزده که کو چوا دو قرآن ده هم بحثا گوتنی خواده که و هم جی ری دایه شیطان چا بحثا خواه بکه شیطان چا خواه لنبر خوده پاراستی گاوت المسلا فرعون میزده که نمرود میزده که تمام انبه ظالم و زوردار دیروک میزده که ایکو شیطانی کرن لهمبر پیغمبره خود تعالی به تفاصیل باسا عدالتا خواه که باسا عدالتا پیغمبره که هر وسا باسا و حریتا کو خود تعالی دایه وان دجمن خواه وان نیار خواه وان مستکبیر وان فرعون و نمرود و وان شیطانا خود تعالی به تفاصیل باسا ویده که یعنی چوا خودی خواستی باسا دینی خواه بکه این براس درسته هر وسا مافی آخفتن دایوان وانجی خواه آنی زمان خواه پاراسی باسا نیرین خواه کری که چه ماه لنبر خودی سری را کرن اوه عدالتا خودی لی عدالتا انسانا تو میزه که میرک دردی که به تلویزیونا به رای گندین سوسیال سوسیال مدیا سوسیال جواکی به ام بی روزنامه وان به چه ده کیفویه میری راد تک طرف باسا خود که طرف دون گوتنه که باسا خود نک باسا حریت ده که او باسا حریت گشینک او باسا حریت خود که لورا اگر باسا حریت خود آزادی خود تنی نکره و مافی آخفتنه بده مخالفت خودی او کسی کو تو تروریست اعلان دکه تو باغی اعلان دکه تو عاصی اعلان دکه تو انسان مجرم و نزان و جاهل و ام بوی دخوازن حضور ولاد تک بوی توان وسا بناب دکه که هلا مافی آخفتنه بدوان که اوجی کاره درکه و روژه که به حسانی براحتی خواه بپارزن که او دعوت شدکه لیمه خوابن خواهد تعالی باسا شیطان دکه همو ام بویجی درفت و امکان داده شیطان خوالن بر خواهد بپارزه محافظه بکه و چما شیطانیه دکه چماش خواهد را سجده نابه اب عدالت خواهده
li adaleta wan kesê ku divê em Müslümanin tenê xwe diparêze, em bê ga behsa hurriyetê dike tenê nêrnêw tê ziman, em bê hişmendiyawî tê ziman, tevê fikr û ramanê xwe têne ziman, tenê behsa xwe dike. Ê dêne giştî de asiyê baxê terorîst e. İşte devir da adaleta ku Xwedê Teala baz dike, adaleta ku însanê ku em ebdê Xwedên fiqê xwe mezdine. Ji ber wê ev însanana ji dînê Xwedê bisbitûn dûrin e. Müslüman, kesî ku dê ez Müslüman e, bisbitûn ji dînê Xwedê Teala dûrin. Her wisa insan derdike tezkiya nefsa xwe dike. İnsanê başim, qencim, bir efinim, falan evne, quretî dike, fexr û kibrî dike. Xwedê Teala divê فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ gelî insana hûn tezkiya nefsa xwe neke, hûn nevê em qencin başin û en rind eme ji me baştir û qençtir kes tuneye. Huve e'lemu bimmen ittaka. Teqwadar kesê ku emr û fermanê Xwedê pêganiye, muteqîye, baş e, qencê Xwedê Teala'yê salih e, Xwedê Teala pê dizane. Tu çawa derkev hember xelkê divê ez herî başim, herî însanê paqejim, pakim, bêrî me ji guneh û ji pîsî û ji gendelî û ji bêrîtî û ji heramî û ji nebaşî. Xwedê Teala ancak dizane kî ji me teqwadar e, kî ji me baş e, kî ji me rezîl e, kî ji me ezîz e, kî ji me pîs e, kî ji me gemar e, kî pak û paqej e. Xwedê Teala şêtir dizane. Dê roja qiyametê tek tek hesabî işte bipirsin. Her wisa Xwedê Teala di Sûrî Nîsa çilûnê a dibêje elem tere erîma tu navîn ya Mihemed îlellezîne bawan kesî ku yuzekkûne enfusehum tezkiya nefsa xwe dikin divê em gelek insanê qenc û baş e. Berîllahu yüzekkî men yeşâ bê naxêr bê Xwedê Teala dizane tezkiye dike kê bixwazim. Xwedê Teala kê bixwaze? Xwedê Teala wî pak û paqij derdixe meydanê. Wela yuzlemûne fetîla o qasê tay hindorê xurmê jî tayekî herî bêqîmet jî qirşek bêqîmet jî zulm li kesî nakirinê. Nava ku tu bibêj wele ez merivekî qencim başim tu quret û fexr û kîbirî bikire ser însana ser mirova em bihêzin em biquwetin em însanê başin em efendim dibêjim hedîsê pêxmer dereqê me de hene em milleteke hatin hilbijartinê em hedîsê pêxember bicîtîn dê eva quweta hanê quweta Xwedê pêxmer daye me. Ev hedîsê ku hûn li ser nefsa xwe tetbîq dikin tev hedîsê zeîfen, tev mewdûin, tev îftiran, tev xurafan e, tiştekî wer tunê. We dijmîneya milletekî, we dijmîneya milletekî, dijmîneya qewmekî wekî armanca xwe esasî û wî jî li ser navê dînê İslamê dike. Xelk ji rûyê şeytan da, xelk ji rûyê Amerîka da, xelk ji rûyê Rûsya da, xelk ji rûyê em bivê dewletê herî zalim da kes dînê xwe dernakev. Ama xelk ji rûyê we Müslümanê sextekar da ji dînê xwe derkeve. Divê daîz, divê ateîst, divê mulhed, divê müşrik, divê tiştê dinêna. Ji rûyê wan kesê ku derdikeve li ser navê İslamê derdikeve ku ne layık behsa İslamiyetê bike, Xwedê Teala di însanê Müslüman ji rûyê we de ji dîn dûyanê tê derdikeve. Ji ber wê kesê ku zulm lê tê kirinê, kesê ku malê tê xwarinê, kesê ku mafî tê xwarinê, kesê ku birçî, kesê ku em bivê tezî, kesê ku nikare debara mala xwe bike dê hesabî yek bi yek roja qiyametê ji serok û serwer û şah û paşeyê Müslüman werpirsîn. Dê werpirsîn hûn li vê dunya hanena dikaribû ku hûn bi cemaetî zulmê bikin, hûn dikarin em bivê bi hêza me heye, quweta me heye, perê me heye, em dewlemendin, zengînin, medya pişta me, televizyonê vele em bê arabên dunyayê giştî dibin amûrê dunyayê tev dibin xizmeta we da bin. Lê hûn bi vê heşemeta xwe, hûn bi vê ezameta xwe, hûn bi vê paşatiya xwe, hûn bi vê em bi vê mîrektiya xwe, hûn bi vê eskerîbûna xwe, bi vê fermandariya xwe, bi vê şaw paşatiya xwe hûn narin huzûra Xwedê Teala. İn kullun men fis semawati vel erdi illa atir rahmani abda. Çok was da erd û asîman da hebin însan û cin û meleket û îns û cin û meleket tev roja qiyamete tên huzûra bi ebdîtê tên huzûra Rahman. Ne bi şatî, ne bi paşatî, ne bi seroktî, ne bi wezîrtî, ne bi dewlemendî, ne bi partî, ne bi em bivê bi şadafata dunyayê. Herkes dehûnê bi rezzelîltî, bi melûltî, serberjîrî
وەک عەفدێکی کو هەرن بەر حەسابی خۆ بد خوێدەڵە دهوەر حضور رب العالمین وكلهم آتي يوم القيامة فردا وكلهم أونا تف آتيه تين باخذ تعالى يوم القيامة فردا تك تكو تنو تي حضور خذ تعالى هم بعسكري خنار حضور خذ تعالى هم بهذا خو قوات خو هوال وهوجر ومديا بمحافظ وقرماي خنار حضور خذ تعالى هون تكر حضور خذ تعالى يك بتني تكو بتني حضور خذ تعالى دهون حساب وان كرو كاري خو قشر روح حضور حق هون بدن خذ تعالى هر شي قسم في دنيا خو پاک بویلن پاکش بکن مدد دسته ودا به هم بحث خو بکن خلکی بخابینن له نکار خواب خواده و هو نکار منا بخابینن دهونه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اوانا تف روجا قامته و تکو تنه ور حضور خدا تعالی تو حساب ظلم اخوا زورداری اخوا بیرزیتی اخوا بی حرمتی اخوا ام به همود پیسیتیا گوتل لسر ناوی دین و دیانتی و بشاو پاشاتی تکری تو حضور خود تو حساب بده رب العالمین جبروی گلی انسانا بالا خود ده قرآن و بالا خود ده مسلمان و قرآن چخوا جهب دورن مسلمان های جناوره که قرآن دن قرآن جناوه مرا کری دینه کی سختکاری دناوه دینه که سخته دناوه مداوه حاتیب جی کرنه جه حدیث ضعیف جه مناقب عالمه ام بی جه فاشیزم جه تشتی کو علاقه و اسلامی و تونه کربین اسلامی و به حتی داین قبول کرنه جوی دین باو کالا هجرت بکن اگر هون ترک دین باو کالا نکن اگر هون ترک دین باو کالا نکن هجرت نکن نرم با دین خود تعالی کو قرآن باساوی دکن دی روزا قیامت حسابی و گله کی گرام با جبروی دوی امر دین خو وزورن دین ما آنایا ساوی مغزاگون آوی ام به اصل دین اسلام قرآن پیروز صلاح و رضا حرمت جوار